Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. I notice that there are many tourist English-speaking friends, and I would like to greet you personally. So I will repeat the greeting I have said in Maltese. Peace be with you. Pax vobis. On this Easter Sunday, we come together to thank the Lord for the resurrection. Dan il-jum tal-Ħadd tal-Għid niltaqgħu biex ngħidu grazzi lill-Mulej. Ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa tal-mewt u l-qawmien tal-Mulej mill-imwiet. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallej dmirijieti. Tija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Laudamus Te. Adoramus Te. Gratias agimus Tibi, propter magnam gloriam Tuam. Domine Filii unigenite, Iesu Christe,
nollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedex ad dexteram Patris, miserere nobis. Tu solus Dominus, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. nitolbu u Alla llum bibnek il-waħdini il-mewt ġiet meluba u inftaħtinna l-bib tal-ħajja ta' dejjem. Għatina li aħna u niċċelebraw il-festa solenni tal-qawmin tal-Mulej mill-imwiet. Niġġeddu bl-ispirtu qaddis tiegħek u nqumu għad-dawl tal-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu sidna li u Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pietru qabad jitkellem u qal: Intom tafu dak li ġara mal-Ludija kollha, ibda mill-Galilija, wara li Ġwanni kien xandar il-Mamudija. Tafu kif Alla konsagra lil Ġesu ta' Nażaret bl-Ispirtu Santu u bil-qawwa, u kif dan Ġesu għadda jagħmel il-ġid u jfejjaq lil dawk kollha li kienu maħkuma mix-xitan, għax Alla kien miegħu. U aħna xhud ta' dak kollu li hu għamel fl-art tal-Ludija u f'Ġerusalemm. Tawh il-mewt billi dendluh mal-ewda tas-salib, imma Alla qajmu mill-imwiet fit-tielet jum u għamel li hu jidher mhux lil kulħadd imma lix-xhieda li Alla għażel minn qabel, lilna li miegħu kilna u xrobna wara l-qawmin tiegħu mill-imwiet. Lilna ordnanna biex inxandruh lill-poplu u niġdu li dan u dak li Alla għamlu mħallef tal-ħajjin u tal-mejtin. Il-profeti kollha jiġdu għalih u jgħidu li kull min jemmen fih jaqla l-maħfra ta' dnubiet bis-saħħa ta' ismu. Il-kelma tal-Mulej.
Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lil Kolossin. Uti, jekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, fittxu l-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema, mhux f'dawk tal-art. Għax intom mittu, imma ħajjitkom immoħbija flimkien ma' Kristu f'Alla. Meta jidher Kristu li hu l-ħajja tagħkom, imbagħad intom ukoll tidhru flimkien miegħu fil-glorja. Il-kelma tal-Mulej. Il-ħaruf tal-Għid tagħna li hu Kristu u maqtul. Nagħmlu mela festa fil-Mulej. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa, filgħodu kmieni kif kien għadu dlam, u Marja ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand xmum Pietru u għand id-dixxiplu ieħor li kien iħobb Ġesu
u qaltilhom għalaw lill-Mulej mill-qabar u ma nafx fejn qeduh. Pietru u d-dixxiplu ieħor ħarġu ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġrew flimkien, imma d-dixxiplu ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Tbaxxa u ra l-faxex tal-għażel imqiegħda hemm, iżda ma daħalx. Imbagħad wasal warajh xmum Pietru. Daħal fil-qabar u ra l-faxex tal-għażel imqiegħda hemm u l-maktur li kien madwar rasu. Dan ma kienx mal-faxex, imma mitwi u mqiegħed f'post għalih. Imbagħad id-dixxiplu ieħor li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar daħal ukoll, ra u emmen. Sa dakinhar kienu għadhom ma femux l-Iskrittura li tgħid li kellu jqum mill-imwiet. It was very early on the first day of the week, and still dark, when Mary of Magdala came to the tomb. She saw that the stone had been moved away from the tomb, and came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved. "They have taken the Lord out of the tomb," she said, "and we don't know where they have put him." So Peter set out with the other disciple to go to the tomb. They ran together, but the other disciple, running faster than Peter, reached the tomb first. He bent down and saw the linen cloths on the ground, but did not go in. Simon Peter, who was following, now came up, went right into the tomb, saw the linen cloths on the ground, and also the cloth that had been over his head. This was not with the linen cloths, but rolled up in a place by itself. Then the other disciple, who had reached the tomb first, also went in. He saw, and he believed. Till this moment they had failed to understand the teaching of the Scripture, that he must rise from the dead. Il-kelma tal-Mulej. Sa dakinhar kienu għadhom ma femux l-Iskrittura li tajt li kellu jqum mill-imwiet. Min kienu dawn? Kienu Pietru u Ġwanni. It-tnejn li huma flimkien maħu Ġwanni ġagbu kienu raw il-Mulej trasfigurat fuq il-muntanja Qaddisa, fuq il-muntanja Tabor. Dakinhar il-Mulej imponilhom sigriet. Titkellmux fuq dak li rajtu sakemm bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Huma u niżlin mill-muntanja bdew jistaqsu lilhom infushom, imma din x'inhi li tqum mill-imwiet? Ġwanni li jidħol fil-qabar wara Pietru, jara l-faxex tal-għażel
imqeda hemm, il-maktur li kien madwar rasu mitwi u mqiegħed fost għalih, jara dan kollu u jemmen. Dan kien id-disċiplu li l-Mulej ħabb, id-disċiplu li kellu l-esperjenza mill-qrib tal-imħabba ta' Ġesu. Id-disċiplu li fl-aħħar ċena f'ħamis ix-xirka serraħ rasu fuq is-sider tal-Mulej Ġesu. Id-disċiplu li kien mitla tal-Qassis il-Kbir li daħal fil-bitħa fejn Ġesu kien arrestat, interrogat u umiljat. Daħħal ukoll il-Pietru u Pietru ċaħat il-Mulej. Ma dan kien disċiplu li segwa lill-maħbub Ġesu sa taħt is-salib tiegħu. Waqaf ma' ommu ħdejn is-salib ta' Ġesu. U l-Mulej indirizzalu kelma, hawn hi ommok. Illum fl-ewwel jum tal-ġimgħa, Ġwanni id-disċiplu l-maħbub jidħol wara Pietru fil-qabar, jara l-qabar vojt, jara l-faxex u l-maktur u jemmen. Jemmen li l-kelma ta' Ġesu seħħet, li Ġesu qam mill-imwiet kif kien qal. Imma din xi tfisser? X'ġara? Il-Papa Benedittu 16 fl-ewwel omelija bħala Papa Benedittu fl-Għid tal-2006 poġġa din il-mistoqsija. Imma xi tfisser li tqum mill-imwiet? U xi jfisser dan għalina? U l-Papa Benedittu l-lum nawgurawlu felu id-90 sena f'omelija straordinarja li tibqa' tissemma sejjaħ ir-reżurrezzjoni tal-Mulej bħala l-ogħla punt fl-evoluzzjoni tal-umanità. L-ikbar bitla straordinarja li l-ġisem tagħna l-bnedmin jieħu s-sura ta' ġisem trasfigurat u rxoxt. Isir ġisem spiritwali. U peress li Ġesu għali bentalla l-ispirtu tiegħu u amana u fl-Ewkaristija jirritorna dan il-proċess. L-ispirtu tiegħu ibiddel il-ħobs u l-imbit fil-ġisem u d-dem tiegħu. Hija ħaġa sabiħa li nisemgħu il-kliem stess ta' Benedittu dik il-lejla qaddisa tal-15 ta' April 2006. He has risen. He is not here. When Jesus spoke for the first time to the disciples about the cross and the resurrection, as they were coming down from the Mount of the Transfiguration, they questioned what rising from the dead meant. At Easter we rejoice because Christ did not remain in the tomb. His body did not see corruption. He belongs to the world of the living, not to the world of the dead. We rejoice because he is the Alpha and also the Omega, as we proclaim in the rite of the Paschal candle. He lives not only yesterday,
but today and for eternity. I am quoting from the homily given by the Pope Emeritus Benedict XVI on Holy Saturday, the 15th of April 2006. We pray for the Pope Emeritus on his 90th birthday today. And I quote, "But somehow the resurrection," says Benedict, "is situated so far beyond our horizon, so far outside all our experience, that returning to ourselves, we find ourselves continuing the argument of the disciples. Of what exactly does this rising consist? What does it mean for us, for the whole world and the whole of history?" The point is that Christ's resurrection is something more than a corpse of an individual returning to life. Something different. If we may borrow the language of the theory of evolution, it is the greatest mutation, absolutely the most crucial leap into a totally new dimension that there has ever been in the long history of life and its development. A leap into a completely new order, which does concern us and concerns the whole of history. Out of love, Jesus could allow himself to be killed. But precisely by doing so, he broke the definitiveness of death. Because in him, the definitiveness of life was present. He was one single reality with indestructible life, because he was the Son of Man, the Son of God made man. Because in him, the definitiveness of life was present. He was one single reality with indestructible life, in such a way that it burst forth anew through death. His death was an act of love. At the Last Supper, he anticipated death and transformed it into self-giving. His existential communion with God was concretely an existential communion with God's love, and this love is the real power against death. It is stronger than death. The resurrection, says Benedict, is like an explosion of light, an explosion of love, which dissolved the hitherto indissoluble compenetration of dying and becoming. It ushered a new dimension of being, a new dimension of life, in which, in a transformed way, matter too was integrated, and through which a new world emerges. And how do we share in the resurrection of Jesus? How do we share in this great leap in evolution? Through baptism, through faith. Because baptism in faith is being immersed in Jesus, living life immersed in the crucified and risen Lord.
And that is why, with St. Paul in Romans, we say, whether we live or we die, we belong to the Lord. And this is the way we share in this great joy. Easter is not only an event in history, which we are invited to believe in. It is an event happening now in each and every one of us through our love of Jesus and our faith in Him. Nixtieq nawgura lil kulħadd lejt ħieni, lejt li jagħtina il-paċi tas-sew, lejt li jgħinna inbidlu ħajjitna u ngħixu il-preżenza ta' Ġesu fil-qalb tagħna. Dik il-preżenza li għalina hija l-għadba tal-ħajja ta' dejjem u li tibda minn issa millum. I wish everyone and every loved one of yours a blessed Easter. May the risen Lord be our peace this Easter tide. Credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deo vero. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepulcrus est. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.
unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Et expecto resurrectionem mortuorum. Il-missier fl-imħabba tiegħu għall-bnedmin ried li jibnu jingħata kollu kemm hu għalina. U li benobda billi talilu nnifsu u għadda midba tiegħu l-mewt biex sar sit il-ħajja. Ejjew nitolbu lill-Ispirtu ta' Alla. Ħalli nitolbu dak li għamlilna tas-sew u liet ħinja tal-missier. Għal-Papa u l-isqfijiet kollha tal-Knisja biex b'fedeltà jxandru dejjem il-kobor tal-ħnina u l-imħabba tiegħek li deret illum il-qawmin ta' Kristu mill-mewt. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għal dawk li għandhom is-seta fuq il-ġnus biex bl-istess umiltà ta' Kristu ikunu dejjem lesti jaqdu lil dawk afdati f'idejhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għal dawk li jinsabu mjassrin minn kull xorta ta' arbit biex isibu ħelsien ġdid fi Kristu rxoxt. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għaż-żgħażagħ biex jifhmu u japprezzaw iżjed l-imħabba tiegħek lejhom u s-sem li għandhom fil-ħajja tal-Knisja. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għal dawk li huma mġarbin bid-batija biex maqudin ma' Kristu ħaj ikunu huma wkoll għajn ta' fidwa għal bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għalli mamdin ġodda biex jgħixu ħajja li tixraq it-tweli ġdid li ħadu fil-mamudija. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għalina l-koll li qed nifirħu fil-qawmin ta' Kristu mill-imwiet biex inħarsu l-qudiem b'tama u ngħixu ħajjitna fil-milja kollha tagħha bħala wliedek u aħwa fil-Knisja. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal Papa Emeritu Benedittu 16 biex il-Mulej kompli żejnu bl-erf, bil-qdusija u bħajja twila. Nitolbu. U Alla llum qed niċċelebraw il-Għid il-Kbir ta' ibnek Sidna. Għatina li bil-qawwa tiegħu nimxu dejjem il-qudiem fit-triq tagħna lejk, bl-istess Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Qalbna mimlija bil-ferħ tal-Għid, se nofrulek mulej is-sagrifiċċju li bih il-Knisja tiegħek b'mod tal-għaġeb titwilet mill-ġdid u tieħu l-għajxien tagħha bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħaj lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tassew Mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħa kbar inxandru f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-Għid tagħna. U l-ħaruf tassew li neħħadnu bit tad-dinja, bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna, u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena, u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla eda jitennulek. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Missier ħanin miċ-ċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqgħu birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u Kattolika, għattija slim ħarisha għaqada u mexxija mad-dinja kollha, flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-isfijiet kollha li jħadnu u jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar Mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dawn kollha li hawn madwarna, inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek,
Għal-jom aħna nofrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal-ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqala bis-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw u ma jresqu t-talb u t-sewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin ma' knisja kollha xirka waħda ta' mħabba waqt li niċċelebraw il-jum qaddis tal-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu fil-ġisem mill-imwiet, inġeddu bil-qima it-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Om l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Giuseppe, tal-apostli u l-martri tiegħek Pietru, Pawlu u Andrija u tal-qaddisin tiegħek kollha għal-merti u t-talb tagħhom ejna f'kollox u ħarisna. Il-qani tolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Nofru ilek ukoll fisem dawk li jogħġbok tnissel mill-ġdid mill-ilma u l-Ispirtu Santu u taħfrilhom b'dnubithom kollha. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-magħżulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm tiegħek, wettaqa qaddisha il-qaħħa biex isir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata ħal ħobs fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu, refajnejh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħadan il-kalċi Aziz fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġa' rat il-ħajr, birek, tal-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalek mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluq glorjus tiegħu fis-sema. Nofru lis-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjiba u sliem, il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġus tiegħek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abram u s-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-Kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis
vittma bla teba. Fiċ-ċokontana nitolbuk, Alla li tista' kollox, għamel l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem quddiem imqaddes ta' ibnek, nimtlew kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll Mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-slim. Ħenna lihom Mulej u għati lilhom u lil daw kollha li jistrieħu fi Kristu, Elena, id-dawl u slim. L-inna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħniena tiegħek għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek. Ġwanni, Stefnu, Mattija, Barnaba u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih Mulej dejjem toħloq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, ġbirku u tqassmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. We may pray the Our Father in each one's respective language. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebol li nagħtihak il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li intrit fiha, inti tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei,
Eċċe Agnus Dei, danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet ta' dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infeja.
nitolbu bil-grazzja u t-tiba tiegħek u Alla ħares dejjem il-Knisja tiegħek li jinġettitta mill-bisteru tal-Għid u wassala fid-dawl tal-qawmin għal-ħajja bi Kristu Sidna. Il-Mulej ma'kom. Lilkom li nġbartu għal-festa solenni tal-Għid, Alla li jista' kollox jagħtikom il-barka tiegħu. Iħenna likom u jeħliskom mit-tiġrib ta' dnub. U li ġedditkom għal-ħajja ta' dejjem, bil-qawmin ta' ibnu l-waħdini mill-imwiet u wettaqkom fit-tama tal-ħajja ta' dejjem. Intom li fakkartu l-passjoni tal-Mulej u issa qegħdin tifirħu bil-festa tal-Għid. Taslu wkoll bil-grazzja tiegħu fil-festa tal-għena ta' dejjem fis-sema. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Niroddu ħajl l-Alla. Lajt it-tajjeb, a very happy Easter.